Mikrofoni yangu mmenisikia? Ni thiinii wa ituura ria Korompoi tauni-ini ya Kitengela thiinii wa kaunti ya Kajiado kuria ng'ombe ciraiyitwo na gucoka kwerekerio mwena wa thiriva kurekuirwo maraiyite ngono. Kurerikana andu 5 maratharikire muciĩ umwe ituura-ini riri ni marahota gwithara na ng'ombe makiria 11 na niho muingi urari na matukuya uramarumirire nginyagia maraiyite ngono ona gutuika umwe ni arahotire gwithara. Nimekaa mpaka saa 8 kiingia kitandani. Musa akaamka saa 9 hivi. Akafika nduru. Ng'ombe ameenda. Sisi kiamka tu akalilia watu. Sisi nakuja na nini? Wasandi amekuja kumkuta hii yangu lakini mbusi ameenda. Wameiba zaidi ya kondoo zaidi ya 1400. Na ng'ombe wameiba zaidi ya 700 kila siku. Umwe wa ekwirwa ya Kurerikana ari muoho njira-ini mwena kiocio ngeni mundurume okuru wa gatagati-ini kuma kaunti ya Narok. Muingi uyu ugite makoretwo makiagagio ni andu aya na ihinda kwa ihinda mahiu mao makoretwo makiura. Leo usiku wakarudi wakaiba ng'ombe yote zilizokuwa kwa hiyo boma. Wanaume wakaingia msituni, wakatafutwa, wakaja kupatikana wakiwa wameweka lori wanapeleka kwenda kuuza. Ukiri uguo maugite matiretagira guteithirio ni honge cia ugitiri kuona makoretwo makigucia kumatungatira na wekwirwo aria maikio ngono makoretwo makirekererio na njira erikiriga. Tunataka kuambia serikali wawe pamoja na sisi na waache mchezo mingi. Watu wanashikwa, wakora wanashikwa na wanaachiliwa. Tunataka haki itendeke. OCPD wa Isinya Kenywa Mugambi ni ekirite ndeto ino mukonde guku akiuga ni megukorwo makirutithania wira na honge cia ugitiri gutigira muingi ni wagitirwo na ciiko ici ni ciahuka kaimana guku akirutira mukana andu aria makoretwo makioya watho moko-ini mao.